Yo, sir, that test was a return flight to my ancestors. Ke utlo bua ka common sense, but you dribbled us. Hey. 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 Hey, abutwa no nagano roma we. Askis. Hey, wa ka re di jile di pikiri na. Oh, kwena le thizele le ntsola met. O tswela ka mo gogolo ga fo bone ke nako mawe. O latetse mona. Late. Wait a minute. Ere ke boneng wa che ya lena. Akere wa bona. Menere wa che ya lena gape ke Hong Kong. La bona e re made in China. Re mo Africa mo. You are the one who's ailing. What else is Hong Kong? Your diploma. I think today's century le dile fatshe and let me teach so that you can catch up. Gape le sale le nywere mo. Hey, ke tlile mo go ruta mona. Akata na o tshentshelo yana maleiri. And wena, are you here to learn or what? Menere, not to be honest, ke kapile bana ba bang. Someone's gotta do it. Hey man, o tlo fela wa swab. No, ke a fail because during class re a tseba gore 1 + 1 is equals to 2. Easy. But re test data, o ta bona diputshiso tša go swana le bo if the dromedaries traveled at 1652 kilometers per hour. Calculate the intensity of wind those humongous ears can propel. Oh, wena o rametlai. Re tla go bona gore o feleletša kae. Ke na le 20 years experience ya batho ba go swana le wena. It's either ba fetša magare ba dutse gona mo or ba tlhomile terata ka fase ga bridge. Eh? Oh, sorry menere. Gape ke distractile ke ditsebetse tša lena o ka re sekotolo sa go thapiša dikolobe. Gape o ka re lefofa bošego ka tšona menere. I am sure you can hear what song I'm playing in my earphones while I'm in the Eastern Cape. Gape nka solela batho ba ba 10 ka tsebe e one. I'm sure le di thapiša kwa car wash. E le gore ba re ke lena mang ka leina. Mr. Sono. Ka nnete ke Sono ka lena. That's it. Ke o tlale o principal. Today, ke tlo go ruta ba geno. Hola motaung o tšetše mangwalo a go borutiši ka baka la gago. Go thwe o bonana le therapist. Le therapist ya gage ba ikreetše therapist. Mara principal, it's not my fault or Mr. Sono ne le tsebe tša to. Gape mthakole o tšhira bana mo tšokboto. Shut up! Hey, wa ka re tlhotlhagantšitše marogo mone. Wa tonya principal. Wa gafa. A re phakiša o tole borogo moo. Menere, I'm flattered, but you are not my type. Naga ba le slender, antiperspirant and with the XX chromosome. Go to le mo before go haka ka trap. Hemon. O sa apere bo bongwe gape. O epere o drop ka moka. I can do this all day. O nyaka re ke tšwele pele. Ke nyaka re o tope diporogante tša gago ka moka o ntwele ka office. Ke tla founela malome yago. Ebile ke bona le di-brand duty tša gage mo fase. Hello. Hey, go to ka eng sebar. Hey, ke principal Rankumo. Ke nyako tseba re o tla fitlha nako mang for meeting wa re. Hey, ke rile ke atla mos. Ga botse wena o nagana ke nna ka sta semenya. Trons, sa le re wa tla ka 4 last week. Jwale ke a bona gore wa motlogolo wa gago a dula a latetse mo sekolong. Bo slow bo le bonyantse ka moka ka mo gae. Ranku, a fa o tlhapile meno mona. Because wa bolela marakino go ka go feta track up kitabu ka mo. Le mongwe wa gona o tsena mo founung. Bo ga gona go kushishi wena mashaba. O dula fela 5 minutes away from Moscow. Hey, I wanna play ke ba re ke 5 minutes away. O ka mpontshe yona mo mmepeng wena. Zip code yona e reng yona. Moren, you need to take this matter serious. Otherwise, se go tlosa sa gago se tlo shala swana le wena. Ntwe ya gago e palla le go go solve X ya X. Gona le mathata a mantši mo South Africa. Unemployment, teenage pregnancy, crime le bolloi. Wena o busy solvisha bana X. Stupid kwena. Oh, you are back, Professor Elephant. I was just talking about you, but I'm sure you already heard what I said. Na kwa o jile ke magotlo mona. Okay, class. Ke feditše o maka maphepha le na exam. Test? What test? A ke re wena o tlile 3 hours after re feditše o ngwala exam. Wa fitlhe wa re botša ka African time. So nyaka go mpotša gore ke to faila ka style se. No, a o faile nne. O tlo pasa wena ka di African time. Wo ma next year so. Tjo.
Okay mener a re bethe deal mo. How many retweets for wena o nzame ka madoda score? 15 billion. Just give me 0 sir.